Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha of course ta hiro le Hagiyazô laha hi nga ta hi kha hi va linka vhele na mhaka ya khomiwa ka Gagashi la, and then of course ta tlhela linka na vanhu vo fana vo Binman the president, vokokwani Fonyonyo and the other people va nga ku n'wi sapoteni na lava nga ku tseketseleni, hi ta kha hi tlova there and there. So endzhaku ka loko se Gagashi a khomiwa swi tikombi na ku somehow on the ground ku na vuheveheve byo Hagiyazô is involved ko ku xavisa Gagashi, so he responded sure. Aye, Hagiyazô la. I hope me go na madam la manene wa kae. Bakae. Na vulavula hi moya wa kahle. Hi moya wa kereke. Bakae, ni tshama ni kha ni bula ni ku a hi veneni responsible ni ku endla content. A swi tiva ku mahungu ma nga tsakisi ngopfu loko mi nga hoxi vito ra mina 99. Guys, ni tshama ni kha ni bula. Guys, ni na muti, ni na nsati, ku na va ka hina. Loko mi suka mi fika mi tsala ku mina ni responsible for ku khomiwa ka munhu loyi ni hanyaka na yena. Gagashi. I understand it's you trying to create content go na swivulavula, but that's a wrong thing. It's very irresponsible to do that. Gagashi una nsati una va ka vona who might be going through a lot during this time. You may hate him that much, but it's very wrong for me to tirhisa for such things. I'm constantly saying ku na vana lava va ku va langutile swilo leswiwana, ku na vana lava swilo leswiwani va nga ri ku swi processeni na ku swi langutisa hi tihlo ra vutswatsi. Vanhu va ka Gaza na sweswi na ha mi kombela nakambe, let's use social media responsibly. Let's use this content thing responsible. Mi nga vi mi ri ku damageni, ni tshama ni karhi ni mi kombisa ni ku na vana lava nga vakulukumba, ende loko mi affecta vana va mina a ni phutanga mina, ene no ho vulavula hi kurhula sweswi. Ni kombela ku loko mi endla swilo leswi mi hoxaku vito ra mina, mi tshama mi kha mi swi hleketa ku a ni nge tshami laha ni vona vanhu va damage vito ra mina leri ni nga ri tirhela ku vava until today. Ivi loko munhu a mi responda ni mi landa me ku Hagiyazô i abuse power in yini guys. And stuff like that. Yeah, i timhaka to swi vula ku ku na blame yo karhi yi nga kona amongst va lava endlaka ti-content and stuffs. Loko somehow Hagiyazô yi nga va yi xavise Dr. Gagashi ku vula ka yona, mi swi ku swi nga swi ta swi huma hi kwini ku ze ku blame Hagiyazô ka this matter. I don't get it. Maybe it's because I vona Hagiyazô na Gagashi va nga ha ri na vuxaka lebyiya, ha swi tiva ku va ha na vuxaka byona very obvious sweswo and stuff like that. Timhaka ta Gagashi va kwatini wa nga ha tlhaveriwi swi ngo swi suka kule ngopfu and stuff like that. So yeah, in overall I think hi nga yi tsama kwala clip leyi leswi Hagiyazô responded to it kwala and stuff ku kombisa ku no a nga dragiwi ka timhaka letiya because
does not know ku swi endlisa ku yini kwalano and stuffs like that. Let's go. Ya, so loko swi hatita ku na vanhu vo tala va nga ku kombiseni ka nseketelo to Gagash before ya kala vo solo ku na va tele hi to tlovatlowa kunene but na present Michael of course yi vone yi fika yi kombisa timhaka ku Greater Gagash vutomi i buku ya ntsako na mangava. Much love brother, Jehovah u ta endla ndlela and stuff like that. Va tele vanhu lava nga kumeka va ri karhi va postala and stuffs. Hambi the twins hi voxe, the twins as mi swi vona kwalano va fika va kombisa timhaka ta ku mufana Kiti kwala i nga kona va na ku tshemba i nga kanakani nchumu. Triple T va ku rhandza mfo Greater Gagash Municipality ola da as you can see kwalano vona va postile na va MJ wa Azania va ra ti-political parties. He also posted, I will never sell you out my man, I'm from a family of love and love cannot be sold for a price or stomach. Whatever this journey demanded from us, we show an oath to reach the finish line alive and in greatness and stuff like that. I think our Dr. Story that we are nyana ka case yaleyo. Hambi no woman of 4GB the caterpillar I wona ka komisa timhaka ku sorry to a brother, a father, to Ayan, just pray. Your children need you. Na vo Ayan, vo Ainan. Na mapele the boss vona una ka kombisa nseketelo to Gagash. Ka kombisa ku vo tala mi rejoice ku khomiwa ka Greater Gagash Municipality not because u hehlwa hi crime kambe ku va mi twisisa ku mi ta wisa ku hikuva mi twisisa ku mi ta wisa ku kholeriwa. Ntiyiso wa vava mara van'wana mo n'wi jelezela for his achievements, van'wana a ko va khale mi n'wi navela swo biha and stuff like that. Vhevhe munhu a ri ni top n'wi vonela ku vuya hansi. I think sweswi yana hi behavior that person. So hence mi kuma ku vanhu vo fana vo Gagash na vokokwani Fonyo kha va navela ku ya hansi because a ni mi kuma ku sweswo mi kuma ku va attack-a vanhu and stuff. Unfortunately yin'wana ya ti-challenge because let's take for example i mani a navela ku masingita awa Mike Nkomo va timolo ku hava no one. I think it should depend ku munhu i ti-portray njhani ka social media and stuff. Ya na vo hlap the go ta kwala kha kombisa timhaka ku n'wana i swikweleti, n'wana i milandzu, n'wana wo ka nga khomeliwangi or as long swi katsa mali you did well my G. I fully support you. Leswi nga kombisa swo kwalano. Okay. Ku huma na ti-file ta mina a ku mi nge swi tivi ku ti-file ta yini but swa fana mi nge khati. Na hambi fonyo yi tlhela yi ta support again yi nga kombisa ku masipala wa mina hosi yi kona ku ku phephisa leswi swi nga ku heti matimba swi ta hundza ko va miringo ya misava swi ta hundza a hi ngo amen. Yo. Okay. Hi tsarisa swin'wana fonyo. Mara kona Afrika yi kombisile marito ya ku seketela ku ingaku xikombo xi nga ku ngetelela masiku mo hanya va ta vona ku humelela ka wena vala lava wena mintirho ya vulavula be strong masipala. Yi nga ti posta mapele vona kha kombisa timhaka ta ku loko ri mina ni ready ku hoxa xandla ku pfuna ka case ya wena Greater Gagash ni ta endla budget leyi ni nga ta kota yona ku ya hi ti-merits ta case loko ni kume vuxokoxoko. Mapele ri a nga humesela mali as mi swi vona kwalano. Okay. So obvious ku hava I mean like ku hava vanhu hinkwavo va nga yimani hi Gagash. Ku na tin'wana ta ti-clips ni vona ku kha ti-trend to fana leyi vo ka va nga yimi ku na yena Gagash. A hi twini ku va ri yini. Let's go. Phela hi vafo loko bela vanhu huwa hi vutomi bya wena va ta lava ku tiva xin'wana na xin'wana hi vutomi bya wena. So mi nga ti mi ta hi gwajisa la ka social media laha mi ku hey you are celebrating a downfall of black excellence. Black excellence valavula hi loko hi karhi hi tiva ku this person is a businessman and the business are clear. The business is 1, 2, 3. There's no black excellence where we don't know anything, but we are hearing that, no, I borrow people 1.5 million. I do this, I do that. No, when you tell us about your life,
we will want to know if something happens such as this, which is very serious, which is crime. We will talk about it. Because mesungurungwani would see loku ungwana agur inspiration. Even though, yes, inspiration, we can celebrate with you, but what is the source of your income? Because one in this country, they do need to know what is the source of your income. There are people who are businessmen and their business is clear. But if you are implicated, even if it's just an allegation, if your associates are dealing with what we are hearing about, no, we will never celebrate such nonsense. You are killing our community, killing our children, and then we have to come and celebrate the nonsense. No, we will never be intimidated by you guys, whether you love a person and all. When a person is wrong, especially when it comes to dealing with drugs, then we must laugh and say, well, it's a black excellence. Black excellence in my food. Black excellence in selling nonsense to the community. Come on, we're not going to take that. We will need to know what are the developments. Even if the issue is you are not associated with what we know, but those chemicals were found in your position, you are implicated. And we will never celebrate you. That's nonsense. Hey man, swi ti komba ngo hi ri sure leswi hi swi vulaka ku andeka movha gagash ku kumiwe powder ezini swi twa kwala leswi yona yi kombisaka swona ngoya kwala swi ti komba yi kha yi ri sure even way before hi ya twa case ya ko so mina ku na hari swi nga ta xi kaneta because obvious na information ya sure hi to swi report-isa sweswo ku no a hi hinkwavo vanhu lava yimaka na yena gagash obviously okay ni ngo hlangana some few posts a ti tele ti-post nto munhu i twisiva i fika va domini nyana ne let's go. Hayi singule yo Dr. Stole because post leyi ti kombeni ku a yi bagagash for whatever reason. I'm not sure why if you come something like a bird that sits on top of a tree and make noise is inviting a lot of stones. Ni kombela mi ni yisela swona ka Xitsonga i homework yi nga nyikiwa ntukulu wa mina yo gega i gagash vhele ku munhu wa huwa hinkwenu swi tiva gagash hayi mali yena a nga yi dyi in secret a yi dyela handle. Yena a ri vocal swinene on social media stuff like that. Leswi of course swin'wana sweswo of course ni nga fiki swi vona ni nga tlhela ni ya ka Tovutovu a ni nga ta n'wi siya Tovutovu hi ku tshama bifelo wa mhani. A fika kombisa timhaka ta ku u tshame a ku sirha mhani a va yi tivi banana eya ne a yi ze hi kusuka bifi leyiwa mani a delela na masirha. I'm not sure ku clip na ni nga hi kuma ka channel but I remember yi ze hi kusuka mani a ku tika a yo va posta a ngo va lonkulu munhu loyi i ri 70s but already looking like a pensioner. Photo yo tekiwa i ri na mbitsi ha yi tiva. This is a true definition of mbitsi. A nga si tshama a dya banana loyi na sola and stuff like that. And unfortunately a nga ri awa ku va hundzini emisaveni but I apologize. I remember loko ni tsundzuka kahle a apologize for mhaka leyi kakaxe because a tuna ku va a normal beef and stuffs like that. Mhaka minkarhi liya mhani wa ku a ka ha ku huma beef ya huma swona laha ku ri January a ku tika swinene. Na ya boy 7 hambi swi anga ka payroll ya gagash at the moment i luminyana swintsanana but hayi ngo just a bit. Wa vona ti-hawks ani loko to za ti ku tela ti-hawks swi tika ngopfu. Madyisa lama mi nge ku teli njhenjhe lamaya swi tika ngopfu. Lamo zama ku tela ma-hawks ani a vo swi tiva ku ma lavisise swilo hinkwaswo ma kuma ntiyiso. Loyi u wela kona ku xavisa loyi ma-hawks mo zama ku tela ni swi tika ngopfu ma huma ka wena. Gagash na i poneni leswi a nga kombisa xiswona a ha ku xi hakela a xi ta n'wi vavisa
xi ta n'wi vavisa sevens. As an outro loko swi hateta swi tikomba na ku hi mhaka ya le ku tekeni ya Gagash, because loko ni hlaya ka Rocket Live News swi tikomba na ku Gagash swi swi ya tengiwa hi ti-18 laha ku nga ta ku ri Tuesday. It's a bit crazy, but hi ta khe hi voni swona swa ku na hi Monday loko ho vona himpela swi feyila, loko ze ku ba vo ma-2 a nge ze a tenga swi ta swi ri clear ku swi loko himpela swi ya ka Tuesday ta tlhe hi kota ku hi update again, hi ta hi khe hi landzela xitori lexiwa because va kombisa va ku Polokwane update. Apparently Gaga xi khomiwa yisiwa Polokwane ku swi hi veri swi koneketa na le Polokwane vugungundzwani bya koho byi nga koho. Swi va kombisa ku mangu lawa ya hetaka ku nghena sweswi swi languseka ingaku xikombelo xa beli eka wona loyi a nga khomiwa exifundzeni xa Gauteng ku nga Gagash edorobeni ra Pitori ra Vuntlhanu xi ta yingiseriwa hi siku ra vumbirhi ku nga ti 18 August 2026. Na vona va tsala ku fana ku kani fonyonyo ku ri news publication swi lehe ngopfu. Ya vito ra muhehliwa ku nga Gagash ya swa tiveka a ni hi swi voni loko a khomiwa na swi vonini, so hi ta hi khe hi voni swona, ta hi khe hi voni swona ku swi ta swi ri xiswona ta kota ku va hi update and stuff like that hi leswo. Hi foyinela kusukela ka MTN muwini airtime ya R100 ma swi mi kona emoyeni, mi kona emoyeni, mi endlisa ku yini? muwini airtime ya R100 hi mi foyinela kusukela ka MTN, se ku kuma yona mi fane mi rila ku fana na xiharhi. Xana mi nga kota ku rila ku fana na xiharhi muni? Munti. Hello Munti. alright, mo hi pfulela michini 1 2 3 rilani. Me. Rilelani henhla bava phela mi phikizana vanhu vo tala.